rwose mumbwire iki turimo ni iki, abanyafurika ikibazo dufite ni iki, ni kamere, niko twaremwe, ni iki kibazo, impamvu abantu twari kumwe mu myaka 50 ishize ku rwego rumwe 60 bo bagiye twe tugasigara muri niki. Murakoze Your Excellency. Ikibazo abanyafrika dufite ni ikibazo cy'imico mibi bijyanye n'imiyoborere, natwe tukagezaho tukumva ko ariko tumeze ko ariko tugomba guhoraho, ku buryo niyo bakoroni baradusigiye ubukungu bugeze ku rugero runaka, ugasanga nyuma yaho ahubwo igihugu gitangiye kumanuka mu by'ubukungu, kuko hari ruswa, hari kutumva yuko igihugu ari cyacu, ko tugomba kwiteza imbere, ko tugomba guhora mu bukene. Hari ikibazo ariko ubu kuri twe giteye ubwoba. Okay, asante sana Charles Muregande. Rwose akamenyetso niyo kaba ari kamwe gusa, dufite iki kibazo tugishakira umuti naho ubundi karabaye. Ikibazo nge mbona twigeze no kukiganiraho mu kiganiro twagize. Ikibazo ni ubuyobozi bubi. Tugira abayobozi bikunda badakunda abo bayobora. Ikibazo gikomeye, abantu ntabwo bakunda abo bayobora, bajya mu buyobozi bashaka kwikiza, ubundi umuyobozi nyawe arya nyuma. Leaders eat last. Ariko dufite abayobozi who eat fast kandi ntibasigaze. Nicyo kibazo dufite muri Afrika kinini. Barya fast and alone. Bonyine bagira uwo basigira. Numva icyo ari cyo kibazo gikomeye kuruta ibindi. Icyo ni ikibazo kirahari, kirumvikana, ariko kitumvikana still, nubwo nemeranya nayo rwose kubyuvuze. Kuki byaba kamere y'abanyafurika y'abanyarwanda gusa? The explanation is valid, yenda yumva, ariko jese numva the uniqueness, impamvu cyaba icy'abanyafurika cyangwa icy'abanyarwanda. Ntabwo ndacyumva, nicyo ntekereza nkashakisha sinyumve. Turi gusaba kugira ngo mudukore ubuvugizi aho bishoboka naho bidashoboka, mudufashe aho abantu, kuko rwose byatuyobeye. Ibyo avuga ni ukuri, inzara iravuza ubuhuha pe, kandi abasangiye ubusa bitana ibisambo. Mu by'ukuri nubwo mwumva abaturage dutaka, n'abayobozi bacu baratatse pe. Gitifu yaje aha ngaha, twaranditse impapuro, aragenda arazijyana agira ngo arebe ko natwe hari icyo batumarira, ariko na gitifu nawe nta bushobozi yagira wenyine, keretse leta idufashije bakaturwanaho. Nahundi abayobozi bacu nuko natwe badukorera ubuvugizi, nuko gusa nyine nta kundi byagenda. Yenda tugize amahirwe nka perezida wa repubulika akaturwanaho, kuko yenda afite uburyo yakwitabaza n'ubushobozi, yenda abaturage akabaramira hafi, nahundi rwose nta kigenda. Umuntu ashobora kumara iminsi 3 adakoze ku munwa. 3 reka nkubwire, ntabwo ari ubwa mbere bibaye. Kera hari inzara bitaga Rwagakoco, umuntu yajya guteka akabura icyo ateka, agafata amabuye cyangwa umufuka agashyira mu nkono kugira ngo abana bagire abone basinzira, ugacanira umwana agategereza ko uri bumugaburire, akabura ibyo kurya kugira ngo bwire. N'ubu rero mu by'ukuri nta warenganya abayobozi cyangwa se ngo nta kintu bakoze. Iri zuba niryo riduteye ibibazo. Nyamata yari Nyamata rwose, nta nubwo bari bavuze induru bigeze aha ngaha, ariko mbona byaraturenze pe. Kuko urebye nawe urabona nk'ibishyimbo byamaze kuma burundu, n'ibyo byatsi bavuze ngo baratetse ntaho bazabikura. Nose niba babiranduye ejo bizongera bihagaruke. Iki mubona si urubuto, yewe nta n'irindi zina gifite uretse kuba abaturage bakita umutanga. Bavuga ko ngo kera kirandaranda, ariko kuri ubu abaturage ngo ntibari gutinya kugiteka. Ubusanzwe bavuga ko cyica, nta muturage uba wemerewe kugiteka, ariko kuri ubu ngo bari kugiteka bitewe nuko bari kubura amerekezo n'andi mahitamo. Iki kintu muri kugiteka?
rwose umudamu yagisoromye agiye kugitekera abana abonye ko kitaribwa ajya kwiyahura. Yagiye kugitekera abana ashyira mu nkono ashyira ku ziko abonye ko kitaribwa aravuga ati kanjye kwiyahura abana banjye badapfa mbareba. Ahita agenda nyine nuko byagenze. Iki kirica ubusanzwe. Ngiki gituma Afrika tugifise ibibazo bikomeye cyane. Afrika yari continent ikeneye abantu bazanira inyishu ku bibazo ifise. Ariko tumaze kumva indongozi imboneza abari imbere y'abandi ababwirizwa gufata ingingo nabo nyene ubwabo badatahura ibiriko biraba badatahura ukuntu Afrika yotera imbere, ni gute twogira icizere cyo gutera imbere? Ni gute twogira icizere cyo gutera imbere? Ni gute umuntu nk'umurongozi udashobora kubona inzira byoshamo kugira ngo igihugu cyawe gitere imbere, ariko ugasanga ni babandi bama mu ntambara zihoraho, mu njyane zihoraho. Wanashima ugasanga imbere ku rugamba bakita abantu bashoboye cyane, abantu bafise inguvu nyinshi cyane, bakagura ibifaro, bakagura ibikoho biremereye kugira ngo bashobore kugenda ku rugamba, bashobore gutsinda injyane zidahera. Umuntu ashobora gutwara imyaka 30 n'irenga, agashobora gutwara igihugu ari muto, akasaza atwara igihugu, mugada ashobora gutahura ukuntu ashobora gukura igihugu ciwe mu ngorane, igihugu ciwe mu nzara, adashobora gutora inyishu y'ibibazo abene igihugu bafise. Rimwe na rimwe hari igihe wumva abazungu bibananiye kwifata bakavuga ati abanyafrika nta bwenge bafise. Hariya na hariya abantu bakavuga ati oya abantu badufata nabi, badufata nk'abantu tutagira ubwenge, ariko pratiquement mu bintu bigaragara, mu bintu bifise ifatiro ugerageje kubiraba, wanasanga rimwe na rimwe tubarenganya. Kubera ko ni gute umuntu yozi wawe akagutwara ibyawe byose warondeye akagenda akaguma umuraba? Ni gute umuntu ashobora kumenya inzira abandi baciye kugira ngo bashobore gutera imbere, ariko we bikamunanira gushira en pratique, gushira mu ngiro? Ni gute dushobora kugira abarongozi batabona imbono, batabona ukuntu ibibazo igihugu gifise bishobora guterwa gute, bishobora gutorerwa inyishu? Hano wumva ko Afrika hakiri ikibazo kinini cyane. Icyizere cyo gutera imbere muri Afrika kirashari kure nk'ukwezi. Ciao ciao.